ariko rero ngo ruba rwarazifashe iyo rubishaka, biragusaba kuyafatirana bigishoboka, nta kuzuyaza, nta gutindiganya, kuko nutindiganya ntuzuyaza ya mahirwe araguca mu myanya y'intoki. Iyi si irihuta cyane, kugira ngo uyu munsi wa none ugendane nayo nuko wirinda kurangara. Aho rusonzeye rutangiye kwifuza kugira gute? Gufata ifi za zindi nini rwanze mbere rurazibuze, ngo haje udufi dutoya, none ngo rugize gute? Rwanze kudufata. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'inkuru mu bitabo, uri kumwe na Kingabo Editions. Uyu munsi inkuru ya none ni inkuru yongera kutubwira ko burya igihe ari ikintu kidasanzwe. Iyo utakaje igihe kugira ngo ube wagisubiza inyuma cyangwa se kugira ngo ukigarure ntibishoboka, ni ibintu byaguhenda, biragoye rwose, ndabarahiye ntiwabona inyishu yabyo. Uyu munsi wa none aho isi igeze ntabwo byoroshye. Igihe hari amahirwe ubonye biragusaba kuyafatirana bigishoboka, nta kuzuyaza, nta gutindiganya, kuko nutindiganya ntuzuyaza ya mahirwe araguca mu myanya y'intoki. Iyi si irihuta cyane, kugira ngo uyu munsi wa none ugendane nayo nuko wirinda kurangara. Inkuru rero mu bitabo y'uyu munsi wa none igiye kugerageza kudukebura, ndetse nuko ngerageje kujya mu nguni ya hafi, ariko mbashije kwinjira cyane mu nguni wasanga iyi nkuru hari byinshi ishobora kuganishaho, hari byinshi ishobora kwigisha. Muri ubu buzima abantu benshi hari ubwo turangara, ugasanga kurangara twagize bidukozeho cyangwa se tubihombeyemo. Uri gukora ikintu cyangwa se wakaba ugiye gukora ikintu ukavuga uti ndagikora mu kanya, nyamara nta mpamvu yo kuvuga ngo uragikora mu kanya, ahubwo gikore ako kanya. Ahubwo mu kanya uri kuvuga wazaga kugikoraho, muri ako kanya uraza gukoramo ikindi, naho ubundi iyo utabigenje gutyo ubihomberamo. Nuko bigenda. Nuko rero inkuru y'uyu munsi wa none, inkuru yo mu bitabo tukuzaniye, ni iy'uruyongoyongo. Ngo umunsi umwe uruyongoyongo rwarakugendeye ruraritse urunwa n'urujosi, ruza kugera ku nkombe y'uruzi. Ngo nuko rurabukwa ifi ebyiri mu mazi hafi y'inkombe, ngo ntirwazifata. Ngo ariko rero ngo ruba rwarazifashe iyo rubishaka, ariko ngo kubera ko rwari rutarasonza ruriraramira. Ngo hashize umwanya akayara kararushikura. Sibyo nababwiraga, ngo haza kuza agafi gatoya, uruyongoyongo rwanga kugafata. Ngo ubwo busa, mwabyumvise, nyamara rwari rwagize gute? Rwari rwanze gufata amafi kare, kandi amwe ya mbere rwari rwanze abiri yari amafi manini rwose. None aho rusonzeye rutangiye kwifuza kugira gute? Gufata ifi za zindi nini rwanze mbere rurazibuze, ngo haje udufi dutoya, none ngo rugize gute? Rwanze kudufata. Rutangiye no kwiyemera rero, ngo ubwo busa, ngo rutegereje amaronko ari buruhaze. Ngo rwamaze guhererwa kandi inzara rurembeje, ngo rupfa kwagukira akanyamujonjorerwa. Inzara da! Murabyumvise, igihe cyatakaye ntikigaruka. Iyaba byazaga gushobokera uru ruyongoyongo ngo rusubize amasaha inyuma, agere hahandi rwabonye amafi abiri manini ngo ruyafate. Ariko se birashoboka? Ntabwo bishoboka. Ntibyakunda gusubiza inyuma igihe. Iyo urangaye gato, igihe kiragusiga, kandi wa mwanya wagombaga kugendana n'igihe
washoboraga kugera kuri byinshi byiza wifuza, nuko kandi urwanira byinshi ukabura na duke wari ufite. Ahari saha byahura neza nabyo birashoboka, kuko uruyongoyongo rushobora kuba rwarabonye ariya mafi abiri manini rukanga kuyafata nubwo rutari rwagashonje, ariko wenda rwibwira ko hari buze kuza n'andi arenze abiri cyangwa se n'amanini kurusha ayo rwari rwabonye mbere, ariko ngo intamenya rwaje kwifuza gufata amafi na yandi abiri adashobora kuza, ahubwo ngo hizira udutoya, rwanga kudufata rugaya ngo ni ubusa, ngo ni duto, aho rushakiye noneho kuyafata rwishwe n'inzara cyangwa se inzara rugeze habi, narwo rurayabura, ngo nuko ruza kwadukira akanyamujonjorerwa. Mbega we, yewe inzira koko ntibwira umugenzi. Muri ubu buzima turimo, muri iyi si turimo, burya iyo ubonye amahirwe fatirana. Amahirwe aza rimwe, biragoye ko yaza kabiri. Ubwo rero ni ukuzajya ucunga sana, kuko hari ubwo amahirwe yaza ukiraza i Nyanza, amahirwe akaguca mu myanya y'intoki. Fatirana amahirwe igihe uyabonye, woye kuzuyaza. Hari byinshi rero iyi nkuru y'uyu munsi yatwigisha kandi yadusigira. Ngewe mbashije kubivuga muri ubwo buryo, ariko nawe ubigereranyije n'ubuzima turimo muri iyi si ya none, hari uko wabibona, hari n'uko ubibona. Ngaho duhe komenti usangize abandi icyo ukuye muri iyi nkuru kandi cyabafasha. Turagushimiye, komeza kubana natwe. Inkuru mu bitabo ziraza gukomeza.